لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنت کرے شوئے پاکن فائے کسان چی کفر کرے دا بنی اسرائیل نام وجبات داود علیہ السلام و عیسیٰ ابن مریم دا پدے وجہ شری نا فرمانی کو لاؤ دا حد نے تجاوز کو. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. ودی یو بلی نمنکو دا بدکارون شریک ول نخام خابت دیا کارنا شریعی. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون. انہیں تردیر کسان لذدین دوستانی قید کافران سرام خام خابت دی حاجتی مخیلی گلی دی لذدی نفسنا زکا چی اللہ خسر بدیوانے و بازاب کی بدی ہمیشہی. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. او گئی خلق ایمان لرلے پا اللہ و پا نبی داغم او پائے کتاب چلی نبی تنانل کرشے نبنی والے دی کافران لر دوستان ولیکن دیر دین دینا فرمان. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. خامخا ممتر دے سخت نور خلقنا پا دشمنائی کی دا مومنان سرام یہودیان لرا کسان چی شرک کرے. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وخام خاوب ممتر نزدید دینا پدوستان کی دا مومنان سرام آخلق چی دعوائی جمون نصارائیو. ذالک بأن منهم قسیسین و رہبان وانهم لا يستكبرون. داد دیو جنائش دین اشترے تحقیق ان کی علماء او یرک ان کی دا اللہ تعالیٰ او یقینا ناغی لوئی نبی دا حق من لنا